mu muziki niwe hanze n'abashasha mvuze abakera ndavuga ni 90 nyene ba T-Max oya Sajwas ni mushasha ni generation abakera ni ba T-Max ba 90 ba Yoya ba DJ Chento baje bose bakera bacana no generation ba Sajwas baje muri one card ndavuga Christian Dave Pop hariho ba Pizzo John hariho abashasha ni David yahiduza ni David Scott abasasha ko razubo bagize igitambo gisa cy'uguhuwe ico gitambo gizagishigikiwe n'umupare wiyo event mazari Big Pizzo wemeye byo kubashigikira cyo kumena DJ Pius mu cyo Rwanda bazagiye gushigikira gitera igitambo gisanzwe ko ategura cyateguwe na 90 nyene kumwe na Pizzo John ico gitaramo 90 atego gusohora EP yiwe ishaka gusohoka vuba cyane ubona muri iyo EP amakuru bagiye atandukanye uko bari bavyivugiye tuvyitege ariko 90 by the way kugira ngo ngiye gusura EP bikarangiye bitabaye kuko ni sinzi hari abantu jewe narigeze avant twaribaza ko ari kintu kibi ngabo ubu twaratekanye abantu nk'aba DJ Prince Please 36 nawe nyari hari yubu ego hari indirimbo thank you yitwa thank you haruka gusohoka nubu nje jari naguye ko gucyumyena ni yasohotse ati indirimbo ni yande n'abantu communication ba native communication abilis oyaye reka ndakubwira 94 na telefone afise reka ndakubwira ikintu cyumvikana abaririmbyi bose bari muri generation bose niko bameze niko bimeze kuko boba bakuze ivyo bintu twita ngo amatelefone ntabwo byari biriho erega bigibuka neza yuko kandi bakuze naguciriyemo kera byuke kivodo abamesha ko baje mu mazuza kuzana indirimbo ukamusanga muri ivyari bone bamenye kro kuntu muri mumesha kuyirondera muri rimwe iri bya generation shash ko bari ari benshi bisakurondera promotion kijya gihe wacha Kristo ku studio ugiye kurondera indirimbo asohoka twakuze tuzi yuko umumenyesha makuru ari wafati ya mbere mu kujya kurondera umu artist ariko ubu aba artist basiga bashiraho indirimbo zabo ku ma YouTube cenke kuri hano tukazisanga rero kajya kantu rero abaririmbyi bakera baracyagafise none basingibutsa ubu unye muri generation ihari ubu unye hari umuririmbyi urabona atwara CD nko muri boîte runaka akamubwira ngo DJ wakira CD yanje vugiriza indirimbo yanje ndamuzi nyimba ari benshi ni bangaje Natasha oya manager wiwe okay nka manager wa Natasha rafa muhuye n'ahantu arayiguha afa kubona gusa umuntu weka avuze imiziki afa mwegera pete kura 5000 piga izi nyimbo vuza erega bigi iyo yari strategy yakoreshwa kuva kera ico rero cyatumye abaririmbyi ba kera bagira ingufu nyinshi kandi ntibasamara kuko waruzi yuko neza gwera kwa gatanu cyo kumusi w'Imana ifo kutembera amabwate yose shoboka ariko abuno munsi bariryamira ngo ngo journaliste ngo zikuri YouTube ngo taniona ngo ndampatia link ngo DJ iko pare ndampatia link ariko kera siko byari bimeze yarayiza no ku radio akaza ati do barafise CD we barashobora kuvuga akayikuzanya gutya ku kuboko ukayiraba ati okay piga play to skills mukayumviriza rero iyo strategy niyo kumburi yari kugaruka abartiste gasura kandi bakayikoresha ubu biroroshe je ndatembera nkaza ni rubambwe uri kuri antene bana hage je ndafise indirimbo yiwanje we kuri antene ndafise indirimbo yiwanje uze kuyimvugiriza urumva simpaka ndamwandikira ngo message ngo bitugane je ndakugana huri ndagusanga iyo uri ku kazi ku biro vyiwawe kuko nje ngukeneye ariko ngiye kwandikira message hari igihe nashobora kuyibona ngasanga ntangwe gutera uruhagarara n'injyane ahantu zidari ariko twabonanye gutyo ndakubwira ati bro naraguhaye indirimbo cyo ginazo nanakuravye fashe bitu yayivo rero kuberere byari gukoga gutyo onye bigi niba atakandi kantu twizana tuva kwa 90 Capitaine kuva mu gihugu cy'Ububiligi by the way ko kanya sanzwe yibera